Aba ni abakobwa ba Special Force Commandos ya RDF batsinze ibizamini bikomeye barwanira guhabwa izina ridasanzwe ariryo Special Force Commandos. Special Force Commandos ni umutwe udasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gisirikare cy'u Rwanda niwo mutwe wa mbere udasanzwe ufite umwitozo uhagije kandi uhambaye. Bano ni abari n'abategarugori babo. Mubwira ngo nimba uri mushya hano kanda subscribe. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira kuri bano bakobwa n'abari b'abategarugori ba Special Force Commandos. Mubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Aba basirikare badasanzwe imyitozo bahabwa ibikomeye kandi igoranye, ngaho za push up za buri munsi, kurira imisozi miremire ya za Musanze, kurwana intoki ku ntoki, byose bikorwa batitaye ku mubabaro bari gukuramo, ahubwo bo baba baharanira kuba intwarikazi. Mu mazi y'umugezi niho bano basirikare badasanzwe bigira uko barokora umugenzi uri mu kaga mu mazi. Koga si imyidagaduro kuri bo, ahubwo ni isomo ry'ubuzima. Bano basirikare bamenya kurasa neza, kugenda mu mabanga cyangwa se kugenda mu ibanga rikomeye cyane, no gutungura umwanzi atabizi. Ubumenyi bwabo bushingiye ku mahoro ndetse no gukorera hamwe. Aba basirikare kandi ntibaharanira gutsinda bonyine, ahubwo bigishwa ubufatanye, gutabarana. Gutabara mugenzi wawe ni igice cya buri munsi mu buzima bwabo. Mu ijoro n'amanywa, mu mvura no mu zuba, aba bakobwa bararwana ndetse kandi barangwa no kwihangana. Bitoza guhangana n'inzitizi no kubaho mu bukene bw'ibintu byose, ariko buzuye ishema ridasanzwe. Aba basirikare b'abakobwakazi bagendera muri kajugujugu, bimanura ku migozi bidasanzwe kandi bitangaje, byose bigamije kubategura gutabara aho isi yugarijwe. Aba basirikare kandi ntibari hano gusa kubera inzozi, bari hano kubera igihango bagiranye n'igihugu. Aba ni abakobwa ba Special Force Commandos ya RDF, intwarikazi z'u Rwanda. Dushingiye ku bikorwa, aba si abantu basanzwe, si abasirikare gusa, ahubwo ni umusingi w'ubusugire bw'igihugu.